Kublai pi barok kani kedai Durasan Meghalaya bat ngi priang subhai pi barok sakani ketup kubor mentah ke janmit syaban pasi kubor ki babnya ngi pet syuai kimat bekongsan. Yakran Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi bat kinoyok takma ha ke Paris Paralympics Pravin Kumar bat wahakato hotoje sima Ular Amit Shah ban peniok jelabiang ya ke Jammu and Kashmir. Kerpad Steve Jerwa ke Meghalaya ya kipat bak ban Kershan yu ha ke Best India Dancer. Dawa tokit unong aiktin ke BJP halor ke jing kenok bedai bat ke skim Jal Jeevan Mission. KSU bat RBYF ya kelempung ilek kai football ban kentiu ya kikam ilek kai bat ban ilek persyak ya kejing kerni di drop. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulai ya kejing keren leng ba ke telefon bat kinoyo takma ha ke Paris Paralympics Pravin Kumar bat uha kato hotoje sima mentah kesngi. Modi ulayaro ya hakato hotoje zima ubalayo Korea katakma ha ke Paralympics benengkong Jong ha kerta ke basop hosnam. Ulayaro ru ya Pravin Kumar ubala penenkam daki internet ha ke por bau syahikai ban gentiu ya ke jingla ke Jong Menteri Ketenat Kikam Milakkai ke Sorkar Pedeng Mansuk Mendavia Lopen Skambiang ya kejing angnut jong ke Sorkar ban penbahaya ki jaka aji hikai ya kino ilakkai bat kino hikai. Habakran ha kejing ilang penkup burom ya kino ilakkai Paralympics ha Paris ki ba lawan phai Mendavia Lopen pau ya kejing persang ban kentiu ki la jing ilakkai ki ba ya rengkat bat ke Perthai ban kentiu ya kejing la ke Jongki. Menteri Ketenat Kikam Poying jong ke Sorkar Pedeng Amit Shah ulapen skam ba ke jing penyok jelabiang ya ke Jammu and Kashmir kala ban penulang tang lemba ke Sorkar Pedeng bat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi. Habakren ha ke jing lang jong ke BJP ha Jammu Shah uyai ban biang ya ke jing kren ke jong kaba ulakren men ha ubnai nailar ar hajar kat kendai ha parlimen ba penyok jelabiang ha ke por ke babiang. Hadin ke election Shah ke yung dorbar. Ula banjur ba kini ki election banwan kinlong ki bansa kan mau ha kabakan long ke jingtap vote ke benengkong nadu balaweng yino ya ka artikel lai spa nyopo ha ke sien ke benengkong nadu ke jingyo lai lut usha ula kedau ba ki pat ba jong ke Jammu and Kashmir kin tap vote hapo kawai kalama kata kalama jong keri bat kawai ka riti sensyar. Steve Jerwa ubadai usamla nak jala Meghalaya ubalai yashim bentah ha kajing yakop shat kabala tip kum ke Best India Dancer ula wear banyo ya kajing kershan nak kipat ba habaya kren sikilat petai kubor ha Shillong Press Club nak kaliang kibahiyang basem jong usamla Steve Jerwa rengkat bat kinong penyat jong ke All Meghalaya Dancer Association kikarpat jor ya kipat ba ban tap vote ya uni usamla lengba ka app Sony Live man la katayo kata hakas ngisa jan bat singi ublay presiden ka AMDA uba ki thaba ula ong ru kumba kipat ba ki kershan yu Amit Paul ka Shillong Chamber Choir hakis nam baladap kumta na kaliang jong kibahayeng kilakentu ya kipat ba ban a ka kershan ya uni usamla Khasi na kajala kenang bon yo poi sya ka thong ban warra nam bat buram ya kajala Meghalaya baro kawai. Yang kedua, kita bangsa ini mau nikong na Amit Paul Shillong Chamber Choir mau kiri bapoi sak na bel bahe Henry mentah di kesian ke ba nakaliang ka kesian ke jupai ki nongsa mau nongwai Henry garap dari kemen ba don ni nongsa ubala ki wen ba bala bapoi hakal bel ke bahe ke bala itu yang kumway rukra nongsa ba tepin jong ke jalan Meghalaya jadi berway. Anda nak play ya Play Store download itu Sony Live
kelak siap baik yang dot John Steve but the John Steve kan long kebun i kebun ka kau kelak berguna cispa ka yang boleh Uba MH Kharkrang ubadai unong aiktin jong ke BJP Meghalaya unit ula kentui ke sorkar bahkan penlong ya kejing tokit ke bamnia halor kejing kena tawyar ke Jal Jeevan Mission bat ban ai jing shai halor kani ke kam uba Kharkrang ula banjur ya ki jing kena balapan pau da u Bernard Marak dai ban sim khiab ha bat ka la ban long ke bala shong nong rim ha ke baya dai bat ki sakhi ki basisha ula kan tho ya kejing kentai ke sorkar ya ki mat ke baya dai bat ke JJM ha ke baya dai bat ke jing dai jong ke NPP bat ke BJP Kharkrang ula kubur ba ke jing ya kan at bat ke jing kena ha ke san perthai ki juja Henry ula penti kena ba kum kini ki mat an penbej kat kum kapor. Mr. Bernard Marak, if he has made any allegations, must have been based on various facts, and probably he must have done RTI, or maybe he has gone on the field to inquire about it. And there has been a denial from the government side. But I feel that ultimately, if these things keep coming up, I think that it's high time that the government really actually conducts an inquiry into it and find out whether and come come clean upon it, and whether it's actually what he's alleging is true or false. Because ultimately these are public public funds, and if such allegations are there keep on coming, I think it's high time for the government to conduct an inquiry into it. Kashalong College nin kasngi kala penlong ya kajing penkup burom ya ki samla pule ki jongka ki bala pendap ya kajing pule iban pentingan ksiar ibayu obat ya kerdan ke benengkong ha ke hindi na banyun ila penpau ya kilat hikai ki babon na kebenta ki no hikai hindi namar kajing roy jing school ki bapenlong ya ke ketin hindi ke badon kam ila yathu ba kajing sutanat jong i ketin day na kabapej ya kajing sutanat jong ukpa jong i banang ya ke ketin hindi Assistant Professor Jong Hindi Daya Pira Kharsati ila banjur ba kajing tibet ha ketin Hindi ka ai shibun kajing mentoy shimet bat ha kakam Họ kịp liêu kịp buôn bagi orang pakai Hindi kalau ke Bajanjar. Henry dapat persang pada minat bankan itu tukar ketian kan tolong ke Bajanjar. Dia kebuat opportunity maka tukam opportunity ki Aisha ki kena lagi di DST. Sama kiduna pat ki boleh ke Hindi. Dia bansi ki haban ai kam no ikiwai ke beri chapal. Dia aku apa pan ai ki ai ban mi sekhmat kan kena Khasi la dia ba kin sangan puli ke dikatin Khasi ba kibriu la dia hite kin yokam haga jaka la dia om ki dia. The students are encouraged to learn Korean or Mandarin or any other language which is very much international. Okay, fine, if they want to go and search for a job there or they want to learn any language, like I said, there's no harm in learning a language. But I think by learning Hindi, it will help. Everyone knows it will help if you go to any part of the country. I think business is one thing, because I know some people who just discontinued their business just because they can't communicate in Hindi, and there's many more aspects like I told you. Lara ke ya kajing le nyam Ganesh Puja ka bi ishongkun nin kasngi ha Hindi school ba da ki jaka ba pair ha keleng ganong ba shalong ki khna school ba kino hikai kila ya so lang na ka benta ka puja bat ka acharna jong ublai Ganesh ka bakan thop ya ka Ganesh bandana ki bahajan bat ki program ki be day bat ka kolshor ha kani kajing le nyam la penlong ya kajing shna ya blai thau jong ublai Ganesh bot sa kajing duai bat kajing sam ya ki prasad ki ba pengsan ya ka kam jong ublai Ganesh ban gantiu ya kajing tip kajing start bat kajing em ka bahok Henin kasngi kaseng KSU bat RBYF keling unit kila sedang ya kalampung ilakai football ka balatmu ban pensnu thu shapang kajing di drug bat ban penslori ke samla ban shimenta ha ki kam ilakai ya kani kajing yalang play ka balapanlong hamadan ilakai ha jorbil keling la play da uba lambok rembai ubare unong kit kam jong ke KSU ribhoy unit ha kajing ilakai ke baneng kong ka Bernice Football Club kalala ban job da khan rio la not persya ya ka Maja Football Club uba rembai ulai ro ya kajing persang jong KSU bat ka RBYF da ka ba maj phang halor ka thong jong gani ka lumpung ban wan ra ya kajing bha ha ka imlang salang bat ban itu i ke samla ki badan sap ha ka kam yele kai walaupun pauru ya kajing angnut jong kiseng ban ya kun persya ya kajing khai be an bat kajing di drok
bat kimat kiba tem rau ya kiba bon kisamla. Kaya kebentra ke bangakwa banong kalong ba kejingo nong ke bakrawe ya kirang yelekai ke ban yo yelekai biang hakene kamadan kabrang sukut sen katernaban hakene kamadan ke bangaro ngelawan ban saki ki player so yo mensim haba lada kumne ki nong penyat ya kini ke turnamen ke bahe kumne yo mensim namar ba lada kahe ke turnamen kahe kejing yelekai lene kasap ke prong ke bapin iro kalong ke bahe. Kabalang Umden Khasi Katolik Haribhoi District kapan kentang ya ka gruto Thamai Jongka kabalayalam do Father Peters Imle Parish Priest kanongpo ya kani ka gruto la play do MLA ba Amiral Wons im ha ka jingi don ringkat jong Father Michael khongkhangan ubade Parish Priest ka Umden bat kiwe ha kani ka sngi la pen i ka jing ruan ka sengken thai Umden Khasi Women's Organization bat ki khana red jong kabalang Ubak si mulai ro ya ketika projek bat kit riang ya kebalang bahkan nang yai beteng ban yo ya kejing job. Por ka sedang ban sinai kani kamlong ka besuk ya rong ba balang dong ya gilong ying baro naga bentaban penurlong ya kene kam bat keladan kejing kendu kejing syam ban pensengap ban ai kejing rap ban hagijing persang bantre yi kam hopo jong gadong bakathan ge jumi kapala ga buit kabor ni persang hi ban yas no akti ban ai ge jing aram la sisa kam la ban kot 6% tenre kapala ila persang ban kener gi kti jong jing aram Kamulang yalong kala job da iwe lanor persai kalum suyong New Hill ha kajing lakai final jong third division football tournament kabala tipru da ka fourth Adelbert Lalu Memorial Trophy kani kajing yakun kabala long henin kasngi hamadan kiang nangba stadium kala kut no da kajing khat klan tap goal hadin kabakut jong kapor balabu kabala haban beteng ya kani kajing yakun shadow ke extra time Richard Har ula tap ya kol kongsan kaba ha ka minute kaba kandai pulai ban pentikna ya kajing job jong kamulang yalong bat ban long kala do hadin kajing lekai la same ki kusnam jakino lekai ki batbet tam hagani kelumpung ka Paris Paralympics arhajar apsau kan kot no menta kamin kadai kelumpung ka pensa kan mau na ka benta ke India ka balala ban job ban yok korbon kitakma ha kani kelumpung ka India kleyok khor arf khandai tli takma bakentup nyau tli kitak maksiar khandai tli kitak marupa bat khatlai tli kitak marnong ka bala penlong ya kari ban poi syaga kerdan ka bakhan riu ha ka jing yok bon kitak ma na baro ki jing lakai ka jing penha perda ya kani kelempung kan long ha kamadan ni lakai jong kari France ka Stade de France ha ka ba kandan ka jing pen bernya ba per bakan thop ya jing rajas ki jing shat bat ki jing kren na ki riu pau khmat unong siat khnam ublayo khor ya ka takmak siar u Harvinder Singh bat kanong ya mar sprint ka Priti Pal kin yalam ya ka ganhun jong ke India kum kinong ra lama ha ka te ka jing rakhe penkut mentapan ngini pe ka jing long jingman ka sunneng hanong ba shalong kajing krat kalong khat prapan 2 degree Celsius bat kajing shit kalong artnyo pen kendai degree Celsius kajing skam ka haw kalong san kendai na kispa ha ka por step bat proposal na kispa ha ka por janmit kala bandon kajing hab slap ka bamalu mala ba kajing tir upurthat ha ki bon tli ki jaka chuan posh ka pukut jong thuk bor ngi pe byang sai sen ya ki mat bakong san Ya keren Menteri Rang Ba Aduk Keri Narendra Modi bat kinoyo takma kaha ke Paris Paralympics u Pravin Kumar bat uhakato hotoji sima. Kular Amit Shah ban penyok jelabiang ya ke Jammu bat Kashmir. Terpad Steve Jarwa ke Meghalaya ya ke Pajbak ban Kershani uha ke Best India Dancer. Dawa tokit nong aktin ke BJP halor ke jing kenok bayadai bat ke skim Jal Jeevan Mission. Bat pli ke KSU bat RBYF ya kalumpung ilakai football ban kentiu ya ki kam ilakai bat ban ilak persya ya jing kengi di drop.
Dia perlak tunya pos kubukut jeng tup gebor jeng mentah kajanmit hadu mencembiang berpilih syakasi keblai pi barak. Manipur Chief Minister Biren Singh calls on Governor Lakshman Acharya as fresh violence breaks out in